سلام روز باشه وار باش هوان نو هیوید کن ته باشن سلامت نجار سونار میوانه منه مامست نجات مرحبا بخیراتی گلک سپاس کن باتم چانی مالات آوا گلک باشه هیجان جیه بیواجو عجایب گرمه جوینا ناتو هی آنها لانقره لترکیه تل دار خستن امریکا هنتش پیش نیازی ترکیه کرنه دخوازه جزای کوبریان ها دانی بو سر ترکیه جبرهن سدمان وان جزایان راکه اسرائیل نرازیه ام دبینن کو دولت ترکیه جی دبن سروکتی طایب اردوغان ده هن شرطین امریکای ناتو قبول کرنه مسئله چیه گوتنه که هات بیرامن یا ایرو وقتی که من مانشتا و برنامه حاضر کرد گوتنا رزدار اوجلان هات بیرامن گوتو بود دسپیکا پیواجوی ده یا پروژه من یا پروژه امریکای اگه هم بالا خابدن طایب اردوغان که که مخاطب اوجلانه پروژه امریکای ترجیح کریه چوایه مروب چوات کاره بفکره یا او مسئله هنه که تبله هف بیه مینا نا جوینا ناتوی اگر کو امدن بر شاوی خو اف هر سال تی بکار آنین لولات کی یعنی ایکو اندام ناتوینن هر سال لجی کی تی بکار آنین دی اف جوین کل ولات کی اوروپای ویا ولات کی نیکی ویا هیچ واتاوی تنویا و رضا سیامین رضا چارمین دنوچا دا بگرتا لی ولات کی وقت ترکیه اندام ناتوی کو جوین کو هانا لتی چیکن واتاوی گلک گلک بلینی گرینگیم گرینگ بنا واته به چند خالا و گرید داینه یک روشا ترکیه ده امین ناکوکی نابرا ناتوی و اندام ناتوی یک سال در بازبوی داده بزن خال بخاله میاب کن و سی امی جی ده پیش روژه ده پروژه ناتوی کدای برخواه یعنی بریاوی هم اولید خوازی پیچک دیرو که ناتوی او بکنی ناتوی سه مرحله دا تیپیکانی پیشتی ساز کنن ناتوی حتی ایرو خالا یکمین یا دما یکمین لدیجه دما شر سار یه جهانی لامبری روسیای اف تکوشنا خو او دکر بکاردانی یا دو امیجی سالا افجی سالا 1549 حتی نوتو یکم مصاب بشین یعنی حتی هشته و نها هلوشندنا دیوان یه خالا دو امیجی یعنی مرحله دو امیجی جی نوتو یکا حتی 1000 دیدیه مصاب ناب بکن افجی چی بو یعنی 1020 دیدیه مصاب ناب بکن یعنی نوت یکی جی پشتی هلوشندنا دیوار برلینی لولاتین بالکان ایک برید بن باندورا روسیای داون هن نوجنی نوچه بون یعنی دولت نو هاتن ساز کردن پرچکلن هات کردن و وی درida ناتوی دیرک بو طرف به تایبتی لبوسنای لقوسوای لسربیستانی لیوگوسلاویای دوانا دا اوکریان خالا دمیجی جراد ویژن 3.0 ناتو 3.0 افجی اویم اكو ايرو لتركيا تي بكار انين لوي دريدا واتيا وي جرينغايا وي وهانايا بيواجو خو گهارت دهلا تكنولوژيك دا دهلا زكا چكري دا دهلا تكنولوژي دا دهلا گلك تشتا دا دهلا سيبري دا جهان دا گلك پشكتن حال خاطن بكارانين اندي ناتو نكاري برسوا هن تشتا بده به و شوازی به وسه خو نوجن بکی نوجنیا و چیه بجن اوی یعنی دهلا تکنولوژی دا دهلا آبوری دا و دهلا خو پاراستن دا رول دگری سر خو بیاجی لهامبری چین و روسیه یعنی بجن او حاکمیت چینه کل اوی تی چیکرین یعنی جهانی دا تی برچاوا کرن یعنی که ناتو خوازی خودت پیش روشه دا پیشوی او کی یعنی برنامه در بازبوی دا درباره او دا مخون نو پیشکتنین لکافکاسیا بجن هدیتنا آذربایجان ارمنستان وانی هانی که کشت اون یعنی آنها دا ناتو خوازی دا او دا لکافکاسیا و در دورا بحرا رشتا هزی خو خورتر بگی ترکیه دبرا دا او دا هلا جیوپولیتیک دا رولا که پر مزند لیزی زانی یعنی بونی گرینگه ترکیه دا در کبه اولی یعنی یا da eminci evu yani devrada taybetmendik Erdoğan o Trump'ey ya taybetmendik Trump ertim ya be navdı ki hatta iro Trump hevda yani sala derbazbu yani rasti dema bühri dema yekemin bu seroki veziri Amerika o hatta naha نکار و چند گوتنا الهامبری او کن تو خواست که جوا اندام ناتوی زیادتر پرا بسنی تو خواست زیادتر او که لی اندام ناتوی گوتن
او لوکسا متن حتی که امپرات دن ناتو حتی امپرات دن چک امی وی پریانه که دجبوی جواکا خواه بینن بکار بینن یعنی دبر دا و ترامپ برسوا ارینی جوان نگید اکود وی خالد دا برسوا ارینی دا ترامپ ترکیه بود زانیه ترکیه دا ترامپ و بده دا ترکیه چما برسوا ارینی دا ترامپ ترکیه دا کار که پراگماتیست بکارانی Türkiye dve rojiyê da yani ava çend sal di rojhilata navîn da hew didê ku rola berê ya İran girtibû ser pişta xwe vî rolî Türkiye bigire ser pişta xwe. Zanî yani hêzên ew bêjin paramilîter hêza saz bike û xwek hêzê xurt bide nasandin û van hêzê paramilîter li dijî dewletên dijî nekê kar bîne. Ev ya li Sûriyê bikar anî, ev ya li Libyayê bikar tîne, ev ya li ولاتین آفریقایی بکارتینه زنی جور جاب کارتینه yani. جاب بشیشر ایران و اسرائیل و امریکا و ایران و قلسپورا ایرانی Türkiye dike navvan legerini gelek ev yani. Çünkü le piştir ki ev Türkiye xwazı yani vitişani ki iştara vejin beden ev heza ku İran davu serlingi xu ev hez ve ittifaka şii da hat bir navkirin o da velatin Arab da velatin İslam da bersva gelek tişten net da yani. Ja bir role ku Erdoğan da ser pişta xu ittifaka Suni. Zani ittifaka Suni ha İslam. Ve rol da ber pişta xu o ve merhale da xwazı peşengir wan bike. Dve ittifakı da Çin'e, dve ittifakı da Katar'a. Yani her dehela abori da pişti devan. Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Türkiye, Mısır'e yani velatin ev yani Arap o Türkiye dve hani ki tane. O livraji bir şey ki gelek baş bir şey ki vejin rüşvet etdi bir şey ne ki çit veji Amerika bir şey ki gelek baş o gelek xort bekartinin o dve çarçove da ji İro Ankara'yı dehditina Trump o Erdoğan da derket hole ku de peşe rojeda evi hani ki ev gelek ev yani le yek dişki ki jey her çıkası Erdoğan o Trump dilxweşiya xwe dilsoziya xwe li pêş kamera bînin ziman jî di nav NATO bi xwe de nakokên gelek mezin henin û dijbertiyek gelek mezin li dijî vê de van têkiliyê taybet di navbera Erdoğan û Trump de henin. Bêjin mînak Kıbrıs, mînak Yunanistan, mînak em bêjin her çiqas ne endamên NATOyê bêjî dîsa partnerê NATOyê tê bizananîn İsrail. Di rojhilata navîn da vanê hanîke acîsiyek gelek mezin dîjin. Dîsa li behra spî em bêjin Fransa, em bêjin İtalya, em bêjin Portekiz, em bêjin van dewletê hanîke jî di pêşe rojya da di wê tirsê de ku Tirkiye eger vî rolê giring bide ser pişta xwe ki yani jwan cudatî yani rolê Türkiye de ser pişta xwe mugot yani ew ittifaka Sunî yani ji wê de tirsin. Türkiye aşkelat vêjî. İsrail ji bo me tehdît e pêwîst ji holê rave. Aşkelat vêjî. Giravên Yunanistan ku di behra Egeyê da li ew de ne gerem vana jî Yunanistanê ew bikin. Îndî van necamê re aşkela vana tînin ziman. Di em jî dibêjin pirsgirêka Qibrîsê gerem çarek ew bikin Qibrîs wek di dewlet bê nasandin. Tanı yani vana jî endamê ew ên yani pirsgirêk ku Türkiye wan re heyvana ter pirsgirêkê endamên NATOyê ne. Ja çiqasî ku di pêş kamera da nîşan bidin dilgeşî ki dilsozî ki dilxweşî ki mezin di nava wan de heye lê di nav bi xwe da dîsa jî nakokî wisa henin yani lê yek noxtekî nêkê jî eştera vêjin betan divra da jî ew yani rolkî mezin bilêzî yani demokrasî ên dîwata xwe hinda kir zanî demokrasî tune do yek rojnamevan ki Hollandî ji Rutte dipirsî serokê NATOyê zanî Rutte berê serokwezîrê Hollandayê bû ji wê dipirsî bêjî yani li bu welatî hûn civînê pana çêdikin di wî werî de hiç yani hürmet li gel mafê mirova tune dibêjî yani hûn yani wateya we rola NATOyê cuda bû û danûstandinên danûstanîn hûn ketin navê cuda ne dibêjî yani zanî yani camê jî dibêjî yani demokrasi tenê hilbijartin nîne yani bersiv yok da bûye
يعني دوی اوی دا از دیجم شتره ده پیش روژی دا اوی یعنی نقاشین پور کورو دریج در کبن هوله دولت دا ادما کرتی دا ایکو قازانش در که دولت تا ترکیه بو یک یمین اوی یعنی او اتفاقا خویا سونی خورد کرد ده امیجی دناف خدا دناف جواکا خدا او آلوزی کنه امیجیم پرسکریکا جی ها پی پرسکریکا گرتنان شارداریان پرسکریکا نیکه وانتشی آنه که تمام Türkiye bir şey var ki bir evi yani bir haliye ev ve şart iş yani indi bana ketin piş perde de piş evi de propaganda Erdoğan hay yani yak sarı yak maruf ki mazın defroşi de ve tadnava civan kafada. Yo kek nejat mafim rovan xemakiye anha Welatên endamê NATOyê hatine Tirkiye em weke milletê Kurd ve benda çibin. Em xara çara serê xwe nêrin. Emmanuel Macron serokkomarê Fransayê anha li Şamê ye. Bu an çeteyan ra xweş dide distîne pir ecêb rewşekê heye. Em tim weke milletê Kurd em tim weke zarokê ji damarî em tim wisa li bendênê tiştekî para me bikeve. Enuzan xwedê hestê min wisa ye. Li Tirkiye jî hemî welatên endamê NATOyê hatine Tirkiye kom bûne. Tayyip Erdoğan re xweweke dost nîşan didin. Êdî piş perdê de dostin, dijminin, raqîbin êdî ew mesele wan e. Lê çi para me dikeve? Heqetin çi para me dikeve? Vallahi ne ya pırsık pır balkeş yaştılar mesela NATO'yu bir desteği koyan El-Kaide legalize kir. Yani Şam'ı ev şara endamı El-Kaide bu. NATO desteği koyan velatık jumala saz kir. NATO desteği koyan Afganistan'ı jî Taliban ra velatık saz kir. Jvan gebne perestan ra jvana ra velatık saz kir. Ev bejin de facto velatı ku desteği Kürt'e da hevun NATO desteği koyan xera kir. Rojava Minaku jboy ve yekahane ki Macron je Suriye ve derbaziye be tabi çuyna Macron ya Şam'ı yani Serdanav ya Şam'ı gelek Balkeşi o gelek jibu watey yani tzani Suriye Lübnan ve heremane ki bere koloniye evi bun yani Fransa'yı bun bir taybeti Lübnan jiboy Fransa'yı roleki gelek mezin dileyzi. Peşe roje da tırsa Fransa'yı ev hükümeta Şam'ı ege ku bu işi ve bu şekli berdevam biki ev tesira xol ser ev jibki ser Lübnan jibki o Fransa duan hevdadanın ku peşe roje da peşe Lübnan biri. Tezaniya Trump xoş jwan peşniyar ki bu gotum daxilay ev bikin Lübnan bikin jibu el şara جی اوی خواستو که دوی دل ایریشی لبنانی بکن و دل دیجی حزب الله شرب بکن ترکیه و کسی دیگه تشتیانی که او کن پیشی لیگرت نشتم تشتاق بکن لیدی پیش روزی دا خاصی کل لیکولین نری فرانسوی و اوید کن یعنی ماکرون تو خواهی پیشی تشتیانی که بکن یعنی اینجا یه دمیجی دوا کردا دا ماکرون هول داده به شیوه که هرچی خاصی استاتیا کردا tam بجی نهات ویجی tam نات قبول کردنشی ماکرون دخوازه که او ستاتیا بره که کرد دست خستون به پاراستن یعنی ایرو آشکره بیانی yani zaman bu lediji daşe şarkını vane hani ki lediji ev şarkını pevist vane hani ki ev xoba parizin yani habuna xoba parizun ben xort kirin اینجا که بین خود کردن خود کردن ولن زن پیشروش و نشانیم دم مبده قاسی کتی خویا کردن او ناکوکید نابرا کردا دا بیشن yani Rojava nakukid navbera hesedi enekese o muhalefet etniki yani vana ve çıkası ser bin bakın yaji etniki judaya çünkü mesela ve roji ev hebu yani ev helbejartına vekila jibo parlamenter Suriye hebu yansıda kez ji Kurda beş helbejartını distu bis kesi yansıda kez ji Kurda helbijartin idnava Kurda da evyaji nerazi bunuk ani zaman. Biz mesela Abdülbeşar çi bu naviyo yek jwan kese evi enekesi yani tarafı vek ajan binav kirin
طرفێتێکی نظام گوتن نا ئاژان نینە تشتکەونینە یعنی تشتێک کات خازم فدرادا بژیم یعنی ئەو یەکبوویت ناوا کوردادا تنەبێ ئەگەر یەکبوونی ناوا تەدا تنەبێت وسا چهار پەرچەوی پێنج پەرچەوی پێشسەریبی ئەوە تێ خوا قبولکردنا تەوێ پچەک زەحمەت پێداوێدا یعنی دە پێشە ڕۆژێدا يعني اتوارا كمسألة بر مهم به يعني مرو ببا وكيل لسوريا وهمجي وكيل بجارتي جالي احمد الشارع وبر قيمته وبر اعتباره ويتونه ووقت يكون مرو ببا راست قیمتا ویتینه اگر ته تلوی داری هلوستیک نشان بده داری بری هلوست نشان دان گفتن هم تبلی ناون تبلی بجارتن ناون هم تمثیلجی ناشین موید داری یعنی گرفتیش خودی هلوست ویدوی دا یعنی ناقصي كويس بيت حسم دوان روجين داوية ده هناك سياسات بر بدبره كي بر عجيب ودشه حكمتها لسوريا حقا جي دامكي خويا كاش بر بيه كي وصا مرو ببا وكيل لسوريا لشامي بر معنى يتونه تو وكيلي اما تو ود ياري قامش روي تو انسانه كي ناي پیشياته تو تبلي جيوينه كي نكاري ببي تو انسانه كي دنگي خانه دايته چونكي تو قايومي چونكي تو هاتي هلبجارتن جالي احمد الشعراوه تو هاتي تاين كرن يعني تو نجناوا جال نهاتي هلبجارتن تو نري شبوي معنى يتنه وانا الراست معنا ويتنا ماز بنا كدنيكي بدم تاس بنا كدنيكي بدم مثلا وجبنا ناتو يكويرو لأنقرة هات بس أو كرن بجن سيامين أورديا تركيا هاي لاوي لإسطنبول نوس يعني أنا دا لأدني أباني هاني كي هاو تنش بوي بشكريا سوريا جبوي بخوركرنا سوريا اوردی کدنیکی لأدنی ساز بکن لودری یعنی ابیاتی واتیک بس في روجي ناتوی yani ev pişkiriye de bankası yani ki çünkü ev hel dedin bir çar ya zanım yani ev ne başı yani ev statiko levetine le be her avayı hel dedin yani taybeti ekiba Trump hel dedi ki ve hükümet ser linga biheli بخواسته که بخواسته که دولت ترکیه و بخواسته که و اتفاق سونی ev اتفاق سونی جو کن گفت یا قطر سعودی عربستان bankası yani ki yani bana hel dedim vaya niyete لوقتكم ملتي ما أنا بفيد تيو برشبوني را روب رومايا أفتنا إلكتريك تنا سبي دو سبي ملتي ما وملتي عرب يه روجاوي كردستان رابع سربيا بدرزيان را إسيانة كي بعلويان را إسيانة كي بدأ دست بكرن حكمت سربيا نامينة أف هزين كتب عسي كي إير بريناتوي مجبور ديمينن أف حكمتا دمكي بوغو هارينن يعني تشتيوسا از دبيسم يعني هنا كي بنجي هاوي هاي جيد بيجم شوي مرو هيفيا خواندانه که yani az ne taraftarım alternatifi vantenen beden alternatifi van have de despeki dat garmutu yani ne alternatifi vantenen çünkü Rusya alternatif ne işte yak alternatif bu Kurd vun zani yani Kurd vun Kurdaj ya unekrin yani je hatta ki da ki o keres bu nizam yani tek alternatif Kurdun alternatifi vantenen hasabu kitabı Amerika hasabu kitabı Amerika velatı NATO hene لسر احمد الشارع لوقتی که حساب کتابی وان د پراتیکی د پک نه مجبورم بگوارینم ام بدنرم بر بکدری بچه حساب کتابی وان لسر طایب اردوغان جی هه یعنی ام بری د زانن تا ترامپ وسا بیل سبب دست حال پشت اردوغان خنا بج اجبوته هاتم از نه داتم جوینا ناتو ایشی متنل واندرا اما اجبو خاطر طایب اردوغان هاتم بچیه دیو معنی جه تعویزه کی دیگره اما چیه او چه تابیزه از merak ettim evet yani Amerika da berdela çıda kabul dike ku Türkiye Cenuva daxilena va projeye F-35 bike da berdela çıda çıma hatta ha redd kir Türkiye anha Tayyip Erdoğan kabul dike projeye vi F-35 kabul dike her tiş kabul dike ha devi mane berdela ki pir gran heye mesele evet berdel şey ligori zaniyet berdel şey از مینا کی بنتم مثلا تدی مباس کرد مگوت دوا بری دجبینا یا 20 چند دا مش bir kiri yani sağlık beryan bebol ki jamma bu ma kanuni bu yani yanlışım yani duve cibini da Erdoğan o na Trump o endamin NATO'yu behevketin Trump jwan khwast go gere hun ev xo pere kundin ev gere hun purpose zedebkin yani ji Almanya bitişti hani ki o hatta Almanya tehdit ki bu eğer kun fişte kabul nekin emin ev xo Rusya sami wan ev wan hani ev askeri bargehi wan hani go temi xo baş ver bikşinin
İngiltere tehdit kir. Velat etnike tehdit kir. Zani yani. Bana kabul nekrin. De eminci, emvijin vid şereye vedar. Navbera Amerika ve İran eda. Tamam. Trump juan xwest gelek welatên Ewropayî bêdengman vî tiştanekê qebûl nekin. Ê ku yekem xwe avêt ber Trump got ejdera amade me Erdoğan'a. Tamam. Erdoğan'a. Erdoğan van tiştanekî. Erdoğan jî van tiştanekê dike Erdoğan bi xwesteka xwe tenê vî tiştanekê nake. Bi xwesteka wî îtîfaqa Sunî dike. Çünkü dixwazin di ew de yani di rojhilata navîn de di welatên Ereb îtîfaqek nû ew bikin yani. Erdoğan dixwaze NATO'ya İslami saz biki. Tamam. Erdoğan xwaze NATO'ya İslami saz biki. Beri mehek di mehberi Erdoğan, Bahçeli herkesi bahse evet ki Kızıl Elma dvejin yani. Eme xu nizkayı bewe bin, bi Çin'e bikin. Eme bi Çin'e ra bixaftin, bi Rusya'ya ra bixaftin ki bi Rusya'ya ra dixaftin yani. Bir şiveye ki NATO tehdit dikirin. Çi bu? Çi kavmi di nava mehkeda, di nava di mehada ev situatif sahat guartin o de jiboy wan bu alternatifik pozitif. Zaniyen. Çünkü ev yani o yekbuyid navamandatına. Erdoğan jiboy her tişu xalq ki iro Erdoğan jiteri demek Trump demek kuşteri beya bu sohbetawi o Erdoğan leber ve teyari gelek balkeş bu. Dibeci yani bebin tezey nuy sıfır yani dibeci yani nuy jnuva hati çekirnya teyare nişandır yani. Ev teyareş kuvat uzun ev teyare ku dibe fiyata wiş dibe 80 milyon dolara Rusya serbilindi ya ki Erdoğan ciddi tabii ve Katar ama Katar'ı yani ev teyare ku Katar diyari Trump kir yani. Yani hejeş teyare beya bir liber teyare ev sohbet etkin. Tamam. Ev sohbet etkin. Erdoğan ev yani. Erdoğan bir teyit ki ve ava Katar'ı. Katar'ı hatta. Sohbet de güzel yani. Tu zanî kek Necat hemî hevalê me pêvajoyê merex dikin. Di pêvajoyê de hin guherin çêbûn, çewa guherîn, niha dewleta Tirkiye Numan Kurtulmuş dibe, Mehmet Uçum dibe, hema êdin dibin, Tayyip Erdoğan dibe, kî ser navê AKP kî rad be daxife dibêjin em qanûnek derdixin ji rêxistinê însan birawerin teslim bibin. Normal mîne adetê berê ye. Ya bana cesaret jikî girtine çewa çêbiye yani ew aliyê wanê mütevazî ê di destpêka pêvajoyê de em nabînin. Tamam. Vana hêz û quweteke ji derekî girtine. Êdî çi em nizanin. Lê aliyê din da yani çima pêvajo ber bi derekî din de dixwazim wî bijim. Rêzdar Murat Karayîlan doa xifî ez hema çend gotinê bibêjim ji hevalara. Maqsed were bîra te binêre çi dibêje. Devleta Tirk vê pêvajoyê li hember me wekî şerê psikolojîk bikartîne. Vaya îddiayekî pir tûje, sûjbarîkî ecêb e li hember dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye dixwaze nakokiyan bixe navbera rêxistina me bi vê pêvajoyê. Dewleta Tirk dixwaze baweriya gel ya ji bo serkeftinê lawaz bike. Yani rehabetê çê bike di nava me de. Tamam mı? Hêviyê bide me, başî ji wan hêviyan pêk neyne, me ji hev bixe. Tamam mı? Em ne mecburen şertê dewleta Tirkiye qebûl bikin, rên din hene li pêşiya me. Dibe beriya ku pêvajo dest pê bike, hêz û quweta me wisa zêde bû ji mesafeyekî 80 kilometre. Epê dûr e ha, 1000 kilometre yani. Ji vir û Berlînê. Yani mîna ku du cara İstanbul û Ankara. Velhasıl em dikarin füzeyan bavêjin hedefên dewleta Tirkiye ew imkanê me hêjî hene. Dibêje hêjî hene. İnsanekî mîra Murat Karayîlan wextê bibêje hale hazır hêjî ew imkan di destê me de hene tê kîjan manê. Û li keleka vê jî em dibêjin pêvajo ketiye rêyekî bêveger. Yani henekî gotin wisa digerin çi qas wa tedarin, merû çi dikare jê ders derbixe, dikare kîjan wa tê bide. Te çi fehm kir ji daxuyaniyê her du aliyan yê van rojên dawiyê keremke. Tabii kekbeden hafta derbas bu ya maxibin. O tiştê ku me got Berlin me de me got heman tişt deket hol yani. Heman tişt me got evet Türkiye yani navwan hevdadana ku dixwaze ew bikim. Niha Brez qara İran de piştî daxuyaniya Mehmet Uçum
Kan Mehmet Uşum şahsiyet gevu yani bu temaşmama mevi naz bikin evyan şiurmendi Erdoğan de heda hukuki da yekemine. Asli xu yek çepkirk belj Partiya Komünist Türkiye'de. Ser navê dewleta Tirkiye de axife. Ew qaz vekî Evet. Sen abi devlette Türkiye'de jargona çepat zane jargona kurda gelek başkanı şahsiyet ki usaniyen. Evi aşkela de daxiyayla xoda got hun öcalan gudari nekin hevditin mevditin penay. Tehdit kir. Tamam rexisne tehdit kir. De daxiyanya brez qara ilan da tiştek ku heri ziyede men peş xist bala mekşan çi tzaniyen eştera bejmiyan. Peki bu xunim yekem Reber Apo baş müzakerecidir. Her konuda karar alabilir. Fakat Reber Apo hakkındaki kararı biz veririz. Geriler. Bu inisiyatifi gerilere vermiştir. Tamam mı? Yani divijiye me evvek serok helbijat ev berpersyari meye ev sernavi med akhve. Li evya nay ve guatey Mehmet Uçum. Kutte çip xwazi te bidi kabul kirin bi tehdida bi şantaja bi tiştane ki bidi kabul kirin yani. Reber Apo dveji de derbarê Reber Apor da biryara em didin. Daxiyaniya xuda jî dibêjê hûn dikarin bi Reber Apora bên bahev li hevdû biaxivin sohbet bikin ew biryarê ku we girtî gere bê destê me em lê temaşe bikin. Ew qanûnê ku dixwazin derxin em vî qanûnê qebûl nakin. Ew qanûnê teslimiyetê. Ve qanûnê teslimiyetê biraviya nêwewetê ku em qelsin, em zayıfın ve şerke ve 5 salı de domê 40 salı de domê kes bi ser neket em jî dixwazin ku piştî vê saetanekê em di birêkê demokratîk vê pirsgirêkê çareser bikin. Hûn vê jî na em vê pirsgirêkê bi demokrasiyê çareser nakin em ê bi îmhayê çareser bikin serçav û sera wala em jî amade ne. Yani viyad vê jî rewê de. Yani Dibe ama Rezdar Karayılan dibêje Öcalan projeya yasa ya devleta Tirkiye girtiye xwendiye lê erê nekiriye. Dibe hayalî heye. Erê nekirî o dibêje berê jî vê hanekî awana bû. Bi Rêz Öcalan bu ara hevdîtin çêt kir, biryar dihatin girtin, ew biryar dihatin destê me, dihatin Qandîlê, me dixwend, me jî neva xuda niqaş kir, o paşê me ew dikir yani me biryar didin em ê çawa gav dabêjin. Ana da hûn me tehdit dikin, yani devleta Türkiye aşkela helbesta xû nîşan dibêje vê Rêz Öcalan dîlê di destê da ê sîrê ya hûn ê şertên qebûl bikin ya jî ez ê li gorê xwe bileyzim. Ez nahêlim hûn pêre hevdîtinê çê bikin, ez nahêlim ku hûn herin bûî re biaxivin yani. Tehdit dikiye. Beyanata Mehmet Uçum li senavê devleta Tirkiye wisa jorva lê dinêre, Kurdan piçûk dibîne. Tabii. Nagre dibe diyaloga me ya müzakere tune dibe. Şu kadar müzakere tune müzakere dibe tiştekî dine. Müzakere kira çê dibe bi kesên legal ê di nava Türkiye'de dibe müzakere bu ara çê dibe. Yani rêxistinên sivîl dibe, partiyên siyasî yê meşru yê di nava ê legal dibe bu ara ancak müzakere dibe. Bu ara tenê diyalog çê dibe ne bu ara bi Öcalan ra tenê diyalog çê dibe. Ew jî bi şertê ku silah ji destê we weregirtin. Wekî din divê tiştekî tune, müzakere tune, bazarî tune, tiştek tune. Eger ku em bi Oslo'yla mukayese bikin, zanî hevdîtinê Oslo'yla em mukayese bikin, di hevdîtinê Oslo'yê da hêzên navnetewî hebûn, enstitû hebûn, rêxistinê serbixwe hebûn, rêxistinê saziya min, çavkanî hebûn. Zanî yani mesela hin kesê komûnîte jî nas dikir. Ew jî nav da hebûn yani di nav da bûn yani tişkî netewî bû wek ew yani wek tişkî li gor normê siyaseta li gor normê huquqa navnetewî bi rê ve dihat yani. Devleta Tirkiye divê demê vî tiştê hanekî fêr kir dît ku viya ji bo devleta Tirkiye xeternakek mezin ji bo bonê ew provokasyonê mezin çêkir ew pêvajol darxist. Înca vîya hanekî ra got werin em bi şêwekî netewî vî tiştê hanekî çê bikin. Yani netewî çi ye? Yani dibin çarşova devleta Türkiye'de, dibin çarşova siyaseta milletê Türk de em vî tiştê hanekî çareser bikin yani. Tamam. Çareser bikin yani. İnca dixwazim tişkî derbarê ew da bijim. Mehmet Uçum da bijim. Dedi stranik şakro hey. Mehmet Uçum bi eslê xwe ji Qersê, terekemê, Qarapapaxê.
نه ستران کردن شاکروی درباره فرزنده بگ داد او فرزنده بگ نوستانی پشتی تک چونا شورش آگیریه لسر فرزنده بگ ستانی دویجی دوی حیفا مل تتشکین حیفا مل لوی حیفی نای حیفا ملیتیم او سیرباز پاپاگنی دلیل ما گرتنه دوین توینگی خود توینگی خودن تسلیم جلب ما بدن اری سیرباز پاپاگنی اینجا میگه جوال کی پرسیام معولی فهمنات یا سیرباز پاپاگنی چنیه پاپاگنی پاپاخه یا قرا پاپاخ اوی گنی یعنی او ممد اوچوم یک جوانم زانی یعنی دیروک چوا خود دوباره که یا عجیب yani Mehmet Uçum direkt yek jivane. İnca bu zmani bu helvesi o bu eveji legel kurda daxile ya. Zani legel kurda daxile. Yani birasti Murat Kara ile bersit pır hoş tabiye ki. Yani bersit pır hoş tabiye ki. Ama من اول يخوان ابي سبي داود يعني بيش آگاهی اون نورالدین دمرتاشی نویسنده دوران قلقانجی او کم پیش نوچه وان مدیتن سوی اوی درین بلابن یعنی اوجی همان تشدید وجن بجن قصوری ننیر yani ki نای واته yani جان بجن او کسی که تبد اوی بودن yani چک داین دما چک داینی ده چک شوتاندن ya دوی دادن وقت چافکانی لبون باشور کردستان اوج بجن تشتانی ki yani هم نینی yani سوزی قوادال کوبو tevgere kund ana da dınav danında kundun yani işte gelek cudanı yani gelek cudanı yani جبر می پیواژوی دنوا جامعه کردی ده انسانان پر هفودو ایشاند هفودو پر سوجبار کرن جبر وان مسئله یان تو آلیگری پیواژوی تو نه آلیگری پیواژوی تو خاینی نظام چه کارا ایلان بالی دکشینه سروان حمود işte asla ne kevin nava helvesteki usa her kes yeme دبیم کمیسر هفبن هفودو سوجبار نکن داوا ما خطا نتویه گلک مجی حس کرد آیا شرکی پسیکولوژیک دولت ترک لهم بر دمشینه لهم بر ما دبی ام نبی و رهابته ام هزا خابی پاریزن و هم ام هفودو پرچنک پر میمه یک بون yani basa یک بونید که راستم لی تفکر دولت ترکیه کندن برچاوی خو مثلا ابراهیم قالن سروک میتا ترکیه آنجی کسی دنیکی نوچو لیگرنا دلهودیتن آدانه اوجی تشتیت کی بالکش دست بک آخاف نخودا تگوت یعنی دمت بحثا حکومت شامی کی دولت شامی کی تگو لسر هاو شاندنی یعنی اینجا تشکیل نکرده بجیم ویژ دی اول یعنی دولت ترکیه آنها دا به هر شوی هول دیدی دولت ترکیه جد زانی کو اول سوریه به حکومتانی که یعنی دولت به حکومت کل سوریه به شوی آزی به هلوسی اوین کار به پیش بهبه اوی شوی که اینجا دولت ترکیه یعنی اوی وانال کوب پاریزی دینی چی داره دولت ترکیه لگور دیتن ام دوان هول دادن به شوی که قاندیده یعنی گریلای پکی که وان هرم اوب که یعنی به شرط به چان وان والا بکی پیش روزی ده او در اوی بن وارگه ها وان اوان ها اسلامیستان یعنی اون هزین کونه پرست هزین تروری هزین القاعده ایشید یعنی اوی بن هزیوان یعنی اوان نوان یعنی و دولت ترکیه نو وان لیگری ندای چونکه نکارن نه نوا خدا نه دولت نه جید نکی نکارن وان یعنی که لگالیزه بکن او کنه بشرین یعنی مثلا یک چوینا ماکرون سردانا شامه یک جوان او که پیشیل اوی بگلی یعنی او چوین هاتنین ایلگال یا اروپای هنین چونکه فرانسای او بنگه هوان گلک زیده یعنی پیشیل لیگرتن یعنی بشیوه کندی پیشیل چوین هاتنا وان کسا بگیرن یعنی ماکرون لپی چی دیگره لو روجلاتا نوین چوا؟ مگو ماکرون لسناوی فرانسا لپی چی دیگره لروجلاتا نوین yani rakibe با آمریکا را yani وکی حوال بند آمریکا ده شوی داری از آنم نابرا ترامپ و ماکرون نباشه نه نباشه نه فرانسا yani بری آمریکا yani دیروکا فرانسا روجلاتا نوین را پر کرده کم yani راسته به kolonializm yani دست به kolonializm ورده فرانسا روجلاتا نوین ده او yani هم الولايات المغربي وهم الوجلات النافين ده خادي اون يعني اینجا ده پیش روجی ده يعني ویتشتی هانی کیویا بکن جنوب ساسکرنا سوریه yani hem de hela abori da hem de hela siyasi da hem de hela leşkeri da zani yani
خودی ترادیسیون کبن فرانسا اگر که فرانسا لدش بیه که هنه کبنی یعنی جوان اواد دور بکوه او متفقین فرانسا ید نکن بجن لبنان لبنان متفقی یری باشیه و یعنی فرانسا تایبتی بیروت یعنی که فرانسا جوان تشتا دور بکه فرانسا گلک تشتوی هنداب که هم هلا آبوری دا و همش هلا سیاسی و لشکری دا گلک تشتوی هنداب که یعنی جوی بونه فرانسا هول دده که او یعنی جا هولدان فرانسا وک ای امریکا ندرونه فرانسا دخوازی کلوه داره مثلا علویجی هفن هیزی خورد یا کرده هفن یعنی الروجاوا دورزیجی خودی ستاتوون یعنی او پررنگی سوریه جبوی فرانسای مهمه چون هاتنا بیشین برز مازدوم عبدی ایلهان احمد وان کسی هانی که بری چون هاتنا اونجا دیپلماتی فرانسوی چون هاتنا اشارت وان تشتی هانی که بون یعنی وان تشتی هانی که اوت کنه یعنی برای امریکا نه امریکا خودی هلوستک چواکی تزانیا توم باراک بیتشتانه که آشکارانی زمان دروجلاتا ناویندا دموکراسی رولاوی تنه بتنه بریا دیکتاتورا ام دکارن لسرپیا بسکنه یعنی بکرتی یعنی ویتشتانه که یعنی از نخواهیم دتایا ببیجم لی دبی حوالی مزانه بون که مازوم عبدی الهام احمد دمه هاتن اوروپای بریا 3 هفته هفدیتنه پر گرینگ چیه کرن نه تنه درباره روجاوادا ادی دیپلماسی که خطا نتوی هه پشت که هفدیتنین باش بون یعنی ایجابنا که مروج رای گشتی را اشکره بکه تنه از دخوازم هیویه حوالم بلا هبه هیوی خوشه و هیوی بکتن جید حیاتی دا و هاتنا وانا اوروپایی جی نه به های داری امریکایی بو و هات و خواندن جاری اوروپیان وجی ادبیجم تشتکی خیری بو نزانم بدی چی دبیجی؟ اری اشترا بجیم یاد ببینیم به پریدا و ایش گلکاف در باز ببین دروجلات نام ده دمان باسا ناتوی که مگوت یعنی او لیگرنی دولت ترکیه آنجی لیگرنی اتفاق سونی دروجلات ناوین دا دبن سبب لیگرنین بینی که هن دولتین بینی که هن نتوین نیکین کسید نیکی اوجی دی لیگرن ندانن یعنی یک مینا که اشترا بجیم هرتم ده برنامه دم تین زمان اسرائیل ترکیه یعنی وک دشمنش خورد وینجی ایروپی و اردوغان جی حکمت فیدان جی آخافتن حاکان فیدان این آخافتن گوبلسه هم جوزف گولز یعنی این آخافتن ایون دویجی وانی هانی که اندین یعنی چوان بجین هیتلر او ناسیونال سوسیالیست آلمانیا جوهی وک پیسی بنابد کن گوتن گرم بی پیسی جهوری راکن ایرو همان تش دولت ترکیه تین زمان ویت اشتی هانی که جعالی اسرائیل و جعالی دوست اسرائیل و جعالی کسین دلسوز کسین دموکرات ام بیشن جعالی کس هر کسی با تیدیتنی یعنی هر کسی دوی دانه دوی توگر دانه لگوری وی قاب دادیش یعنی که سیاست اوی بون به سالا هولدان لروجلاتان آبین دا لمصر ویتشتانی که کاربینه هر 10 سالی جال که لیدان سری روانش کناندن کشتن او حسن البنا بردان حسن البنا وسا کرن سید قطب وسا کرن حتی مرسی هر 10 سال جال که ویتشتانی کنی ترکیه آنا دا اوی رولی تخوازی اینجا بگیم او یعنی ایران دوارا ایران رولی هانی که دا سر پیش تا خواه ایران جی اندی قلس بود اوی دا نما ایران داخیانی که و خوانده اوی دا جیمز جفری او قنصولوسی ترکیه بود دادی لدیجی کردال لدیجی روژاوا گلک اوی بین نه ایرینی هفون دما او دا اوباما مانده یعنی ایرو داخیانی داو یک روزنامه که سوئیسی او نوی سوریش سایتونگ دوی یعنی اندی او تنه یعنی ایران دولت کوک ایران دوی دا تنه و هرمی تنه او در روژیم پیشین دا دها هیزین او ترین یعنی هم بیشین یعنی جبو استابلیزه کرنا روجلاتا ناوین او daha لیگرنی جدا هبن yani bu kurtayı bitiştatiğin zaman لیگرنی جدا هبن o devlet aji yani hertim tinin zaman hertim dibişim Kürt roleki gelek kring dilezen Kürt partner ki heri baştır ye la sekülerizminin ye demokrasiyine bir tane yek bar kebe serpişta kurta
çawat da axaftına xuda ani zman eğer ku Kurd di nav hevda yektiye çebikin hev parven yani dem evya proses dem dirij yani Kurd ve serbilind ven valla nava hevda nakoki wan hevin evi wan hevin emin yani zahmeti çetin ha zwi beş مالته آوا ام چند گوتنا باسا کردستان سور بکن قرباغ چیایی تی بیره حوالان لوی دری شر ارمنستان و آذربایجانی چی بو نها او در یا راستی کردستان سور بو نوچه که سرویه هی از همه بچن دقیقی از بخونیم گوتنه تهبن پر بکیف خوشیت خوازم تا گولار بکم نها اول نجات بنیره ایرو هفته تیرمه سال 2026 افروج بو دیروکا کردستان خودی واته کی تایبته به سر دامزراندن کردستان سوره 3 سال در باس بون باش از بحث آتاتورک جی بکم آتاتورک نامه شاندیه ستالین ره و ev Kurdistan dayı helveşandın. Kurdistan sor hafte tîrme 1923 hadda mezrandın de diroka nujen ya Kurdan da veki rupeleki green teditin avakırna Kurdistan sor çeva bu şey bu de speka setsala bisti de pişti avabuna yeketiye Sovyetan Moskova'ya jbo revebirna neteveyin juda siyasete kenu pekani. De çarçoveye ve siyasete de roja hafte tîrme sal 1923 yani demek komara Türkiye ava bu heremeke idari bir nave Kurdistan'a sor hatta da mezrandın. Kurdistan'a sor veki heremeke otonom naha dibin serveriye Azerbaycan'ı da hat avakirin Armanca vega ve ev bu mafin neteveyi çandiye Kurdan li Kafkasya verin parastın. Tabii ki emre ve hereme otonom ne geleki derece buji evjbo Kurdan tabii bu tecrübe azmuneki geleki giring. اردنگاری جغرافیا ناوند اداری چوا بو جبر کو پرگاله که سوویتان بو دامزرانرن و انفرمی tabi راهدارن پای بلند ین کمونیست بون سروکی اداری یکم و سروکی کمیته ربه برا کردستان سورجی گوسی حاجیف بو هرمی وکی لاچین کلبجر قبادلی دناوا سینورن کردستانی ده بون باجارو کی لاچینی وکی ناوند اداری یا کردستان سورهاته البجرتن Laçin demek kinde jbo Kurdan bu navendeke siyasi rawşenbiri. Gerek sazin revebirne li bajari hatın avakirin, xebatên giring li hatın kirin, zmanê Kurdî bu zmanê perwerdê. Di Kurdistana sor de zmanê fermî Kurdî bu, zaravayê kurmancî dihate bikaranîn. Zarokên Kurdan êdî ji wê çaxê şûma bi zmanê xwe dayîkê perwerdê dîtin, pir xweş bû. Gelek dibistanê Kurdî vebûn, pergaleke nû ya perwerdê vebû. ev yek ji bo pêşketina ziman û çanda Kurdî gaveke dîrokî bû rojnameyekî jî hate derxistin Sovyet Kurdistanî Kurdistana Sovyetê hat çapkirin karmen mamosteyên Kurd divan saziyan de pir xweş xebitîn niha çawa hilweşî hema bi du gotina bibêjim tevî van hemû pêşketinan jî emrê Kurdistana sor tenê 6 sal Kurdistana sor 8 Nisanê sal 1929 han jaliye yeketiya Sovyetan ve hat rûxandin piştî rûxandinê polîtikayên li hember Kurdan bi temamî hatin guhertin Sovyetan dest bi polîtikayên asimilasyonê sürgûnê kirin Joseph Stalin 1937 çilûçaran Kurd bi darê zorê koçber kirin Kurd hatin sürgûn kirin birin Kazakistan'e, Asya navin falan bevan nüfusa Kurdan lüvederi geleki kem kirin velhasıl em giyiştin hatta İro keremke. Yani lüvederi tabasa zamanı Kurdi kir ez çum lüvederi heremim Kurdi kwana gelek paşya serhadi heye. Tabii Kurdi serhadi daxilin ya. Lüvederi vitiştat xas beşim yani Stalin ne biteni Kurd koçber ki lüvederi gemen netewen leev yani ev tersawi hebu jiyawi kijan netew hevun Sovyeti tamam belavkir tamam vision Alman vun ev Almanya herama Volga'ya hani yani ev belavkir Kurd belavkir Ermeni belavkir ekul dişi xud taluket dedit bana te belavkir ha dün namen Atatürk xwendin na ez naybiran bedam ev ya xalata komünista, asosyalista jibo Kurda bu. Jillenin dest peki. Tamam. Yani bir tane evnin yani. Yani
یک کو آتاتürk قبول کرد حکومت انقره قبول کرد لنین بسالا پیوا گریدای بون مخواهد که یعنی وقت شورش کرد یا وقت سوسیالیسم مخواهد که یعنی لیوی خطانی که حتی من ندید من ندخواستم بیرون اویا یعنی بجن ایخانت بو قومنیستا لگل کردان یعنی نبتنی ستالین ایخانتا قومنیستا یعنی ایخانتا سوسیالیستا لگل کردا بو یعنی tabii Kurdistana Sor hebya piştî hilweşîna Yeketiya Sovyetan piştî ku sosyalizm hilweş ya komünizma Sovyetan hilweşiya çawa ku Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan welatên din bû ser bixwe Kurdistana Sor jî dikarû bibe dewletekî serbixwe zanî eger hil neweşiya bavê demê. یک تشکینه ji bejim betan ama ki taybetî evûnî êzî bûn tamamî ji ama tamamî wan ji evûn ji Bakurê Kurdistanê bûn yani ji ama mijî wisa zanî paşê mijî wisa zanî bû ama paşê ji me re gotin ne wisa ye Kurdên Kurdistana Sor hinekî wan 500 sal li wê derê ne bi eslê xwe 500 sal çûne wê derê. Nem dema Abdülhamid da de sale 1700 sale yani duman rast yani ne tane pişti komkujiye Ermeniye ne çün beriyaviş yani sale 1700 sale 1800 yani bu demet da koke da hatına kim mümkün. Herema Hazarê Azerbaycan kısmeki mezin de destek Kurdan da biye. Kurd ji wê derê hatine Mezopotamya hêdî maşxwa coğrafyayekî pir nedûre ki haştara Azerbaycan, Ermenistan, Serhat. Yani Serhat û Azerbaycan bi hevane yani. Ne dûre ki. Navberê de Ermenistan heye. Pir ne dûre yani. Yani Nahçıvan ku derê yani herema Serhatê, Nahçıvan, Azerbaycan hemî aynî hereme. Ji bo dibêjim yani Kurd li wê derê hebûne. Ew Kurdistana Sor ne dûre yani. Ji bo dibêjim Kurdistan pênc perçeye rast e. Rast e. Pênc perçeye. Tamam Malatya ve gotinê te hebin hema em derbarê tiştî ku min nepirsîne rojdata navîn tiştî ku min nepirsîne pêvajo hevan no pêvajo pêvajo ber bi derekî ve diçe kesekî nikare texmîn bike bila kes nebêje pêvajo sedî set digêje serkeftinê serkeftin çi ye li gorî kî serkeftin dewleta Tirkiye serkeftinê çawa dibîne Kurd serkeftinê çawa dibînin ji ber vê yekî ji nîqaşê re vekîlî ye kî jan serkeftin gotinê xwe dawî kerem ki em xatir cevala bixwaz. Ya wala gotinim ne ziyad vejim ştara mesela virat ki maskê de dat bilim yani vejin le Bakurê Kurdistanê yani vî barê hanekê bi tenê ketî ser pişta birêz Öcalan an jî Ilhamberiye yani kesê neke vejin li Tirkiye de parlamentoyê da partiya CM'in partiya Kurday Dem Partî ne wisa Dem Partî yani pêwîst yani saziye Bakurê Kurdistanê Dem Partîn rêxistinên dinekê saziyê dinekê zêdetir ew bin yani zêk mîna ki bilînç bo çima Dem Partî anî ziman em bêjin avan pêşketinê NATOyê van tiştî hanekî hene li Tirkiye yani. Dedî de ew ê de parlamentoya da ew henin komisyon henin komisyonên dervayê ji bo karê dervayê welat komisyonê hukukê komisyonên abadî nizam çim diyen Dem Partî divan komisyona tevada cî dikire tevada cî dikire van çûyîn hatina van pêşketina van tiştê dinekî yani li ser Kurda tesîrî çawa dikin ji bo Kurda pêşa rojê da ew ê bin çi gav davêjin bi kîjan hesabî van tiştê hanekê dikin welaî we qutûkî girtî yani ew jî nizane tamam ew jî nizane ya tev van civîna navin ya jî tev vê divin nizanim yani bi şêweyekî yani pêwîstin raya gel jî agahdar bikin yani. Me îro nûçeyek xwend dibêjin Dem Partî Kongraxa çê dike biryar daye ku ew ê ne tenê bibe Partiya Kurdan bibe partiya temamê civakên li Tirkiye. Ê ji xwe wisa bû ji xwe wisa bû Dem Partî HDP wisa bû ji xwe yani mesele partiyên Tirkiye ji xwe gelekin hakikaten sabun ez bina kibdim te mesela kirin ber endam li entabê yek ji partiya çepa kirin ber erdam îstifa kir çûket partiya xwe ji tîpê girtin çûn ketin ana dijiya wê kartkin ya çima ji Kurda nayên sazkirin çima ji Kurda nayên hilbijatin çima partiya Kurdana çima partiya wê yani Tirkiye yani xelasbûna Tirkiye destê Kurda da yani
Enizanım ji Kurdan re partiyekî siyasî lazım e ku tamamen aydê Kurda be. Çima yani qedexeyekî yani Yani işte yani ser partiyekî etnik ajî İrlanda hey, li welatê baskê hey, li her derê hey yani her netew xwedî ewa xwe ye. Ti li İspanyayê eyaletin, ti Çiyewê, li Katalonyayê hey, li Galîsyayê hey, li welatên baska hene herkes xwedî ewa xwe ye. Yani ev ya karê min e, karê min e ku ez herim xelasiya gelê Türk jî denim ser pişta xwe. Pêwîst e ewil ez xwe xelas bikim ya. Ez xwe xelas bikim. Rêkê bînim meşxula çareserî bînim. yani partiyek ku aydê etnîgek be mümkün e. Yani anal Türkiye qedexeye ama merut kare serbest bike yani kanun e yani. Kelam-ı Xwedê ne ki merut kare biguherîne. Li Tirkiye partiya Kurdan hebe, partiya Lazan hebe, millet edin hebe. Necat Sunar Malatya ava gelek spas dikim ji bo hebûna te, ji bo tevlîbûna te. Edî Te jî spas meşhura ez dikim edî bû kevne şopî, edî bû adet her roja sêşemî êvarê saet 8:30 da Necat Sunar bername bi rêva dibe şîrovetke pir kêfa me hat. Malatya ava pir xweş bû. gelek spas kim bibon ez îro piçek westiyayî bûm. Ez zû rafim. Tamam em ev bînin. Slav Mifexneke rê. pir xweş baz bû. Hadi Malatya ava. slav rê. Şabaş. Serçalên hevanlo li xwe muqatebin. Rojên pir germ li pêşiya me ne. Tiştan dibihîsim. Ez boşine nabihîsim ha. Tişta dibihîsim. Vallahi rojên pir germ li pêşiya me ne hêviya xwe mezin bikin û bawerî bi xwe û bi hêza xwe bînin. Xatirê we silav rêz.